ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. дар студия бо шумо Умед Мирализода. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нитсаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нитсаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз изҳор доштанд ки Тоҷикистон дар чорабинии имрӯза ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ иштирок дорад. дар суханронии худ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи ташвишовари тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомиданӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли ин мушкилот андешаронӣ намуда як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. таъкид гардид ки то 60% пиряхҳои Осиёи Марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. аз раванди ташвишовари обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ёдовар шуда, президенти кишвари мо изҳор доштанд ки оқибатҳои ин раванд ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳо зарари калон расонда ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. тадбирҳои мушаххаси андешидаи Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва нигоҳ доштани устувории муҳити зистро таъкид намуда, сарвари давлат иброз доштанд ки кишвари мо таи 20 соли охир дар арсаи ҷаҳонӣ рӯзномаи обу иқлимро бо муваффақият пеш мебарад. ташаббусҳои мо дар самти обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 14 қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфта мавриди татбиқ қарор гирифтанд, изҳор доштанд роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо қаноатмандӣ гуфта шуд ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. ба андешаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ин хусус аҳамияти ҳифзи пиряхҳо ва тақвияти илму таҳқиқотҳоро дар соҳаи криосфера ба таври возеҳ тасдиқ кард. роҳбари давлати мо бо қаноатмандӣ таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба ташаббуси нави Тоҷикистон оид ба эълон кардани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷалб намуданд. таъкид карда шуд ки дар охири моҳи соли равон ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қатномаи марбутаи Маҷмаи умумии Созмони Милал нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ кард. доир ба ҳадафҳои ин чорабинии сатҳи баланд андешаронӣ намуда, сарвари давлат изҳор доштанд ки нахустин конфронси байналмилалӣ барои сафарбар кардани иродаи илмӣ ва сиёсӣ ба дарёфти роҳҳои ҳалли устувори ҳифзи сарчашмаи оби тоза яъне пиряхҳо заминаи мусоид фароҳам овард. аснои суханронӣ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин таваҷҷӯҳи иштирокдорони чорабиниро ба масъалаҳои коҳишёбии бесобиқаи криосфера ҷалб намуданд. зикр карда шуд ки раванди коҳишёбии криосфера ба зиндагии босуботи мардуми сайёра таҳдиди ҷиддӣ эҷод карда метавонад то соли 2050 ба 1 миллиард нафар аҳолии минтақаҳои наздисоҳилӣ ва ҷазиракишварҳо таъсири назаррас расонад. дар ин зимн сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ба инобати аҳамияти пиряхҳо ва бо мақсади омӯзиши дақиқи таъсири тағйирёбии иқлим ба онҳо мо тасмим гирифтем ки дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба яхшиносиро таъсис диҳем.
در فرآورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان دعوت نمودند که همکاری بهر حفظ کریوسفر و تقویت علم‌های کریوسفری در همه سطح‌ها گسترش داده شود. در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس که چاره‌بینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 در دایره آن برگزار گردید. رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها از 65 کشور جهان، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و رهبران یک قطار سازمان‌های دیگر بین المللی و منطقوی اشتراک می‌کنند. همایش سطح عالی برای معرفی 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حیث راهبر کشور پیشوا در امور آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها افتتاح نمودند. مراسم افتتاح سپس با سخنرانی مدیر کل یونسکو خانم آدری ازول ادامه یافته. از جانب پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون حسن انجام یافت. نهم ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар ҳошияи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус бо сарвазири шоҳигарии камбоҷа муҳтарам ҳун манет мулоқот намуданд. 9 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар ҳошияи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус با سروزیر شاهیگری کامبوجا محترم هون منت ملاقات نمودند. در واخوری مسائل گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و کامبوجا بررسی گردید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با یادآوری از 30 سال برقرارشوی رابطه‌های دیپلماتی اظهار داشتند که ما جانبدار تقویت بخشیدن آنها هستیم. جانب‌ها به مسئله رشد همکاری در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، صنعت و بخش فرهنگ توجه زیاد ظاهر نمودند. راه‌اندازی و رشد همکاری بین پارلمانی موافق مقصد دانسته شد. در چهارچوب رابطه‌ها در سازمان‌های بین المللی از دستگیری تشبس‌های یکدیگر اظهار قناعتمندی کرده شد. تحکیم همکاری در مسائل پیشگیری از تغییریابی اقلیم و تأمین استواری محیط زیست از موضوعهای مهمی صحبت بود. در فرآورد صحبت از سروزیر شاهیگری کامبوجا دعوت کرده شد که برای انجام سفری رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. نهم ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитса дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус бо президенти ҷумҳурии фаронса эмануэл макрон мулоқот намуданд. 9 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитса дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус бо президенти ҷумҳурии фаронса эммануэл макрон мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистону фаронса баррасӣ гардид. дар оғози суҳбат эммануэл макрон ба президенти кишвари мо барои қабули даъват ва иштирок дар чорабиниҳои байналмилалии нитса арзи сипос намуда нақши пешвоии тоҷикистонро дар умури ҷаҳонии обу иқлим махсус таъкид карданд. президенти фаронса ҳамчунин ҷониби тоҷикистонро бо баргузории бо муваффақияти нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри душанбе табрику таҳният гуфтанд. дар идома ҷонибҳо ба рушду густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, ҷалби сармоя ва технология, истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок таваҷҷӯҳи зиёд ظاهر نمودند. توسعه همکاری در ساحه‌های فرهنگی و بشری، علم و معارف و سیاحی ضرور شمرده شد. تقویت رابطه‌های بین پارلمانی عنصر مهم مناسبت‌ها نامیده شد. از روند رشد یابنده شریکی کشورها در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی پیش از همه سازمان ملل اظهار قناعتمندی کرده شد. همکاری در مسائل تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های تأثیر آن به محیط زیست از جمله در چهارچوب 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی سالهای 2025-2034
از موضوعات مهمی صحبت بود. موقع نزدیک و همسان کشورها اوید به تامین امنیت منطقوی و جهانی به خصوص مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید گردید. در فراورد صحبت رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت فرانسه محترم امانوئل ماکرون دعوت نمودند که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. نهم ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус иштирок ва суханронӣ намуданд. نهم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس اشتراک و سخنرانی نمودند. در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس 15,000 اشتراکدار از 120 دولت جهان و زیاده از 70 سازمان بین المللی و منطقوی، سران دولت‌ها و حکومت‌های 50 کشور شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفته‌اند به یکی از وظیفه‌های بس و اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که خطرهای معاصر با اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده. بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نماید. به اندیشه رهبر دولت ما گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. گفته شد که تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان به خصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای اعضای سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را برای محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم می‌آورند. وابسته به مشکلات دیگر سیاره، آبشوی، پریخ‌ها اندیشه‌رانی نموده. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که پریخ‌ها که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه بر شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهم می‌بازند. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پریخ‌ها و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. تاکید نمودند سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان ذکر گردید که طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همساله همچون روز جهانی پریخ‌ها جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال روان میزبان همایش اولین بین المللی اوید به حفظ پریخ‌ها شد. پرزیدنت کشور اظهار داشتند که چاره‌بینی مذکور به یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک بهر حل مسئله آبشوی با سرعت پریخ‌ها تبدیل یافت. محترم امامعلی رحمان حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آب را وظیفه تمام کشورهای جهان نامیده. اظهار داشتند که تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در فراورد سخن رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی و حجم مبلغ‌گذاری‌ها افزون کرده شوند. اظهار امید کرده شد که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. خانم‌ها و جنابان، امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفتند به یکی از وظیفه‌های بسا اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده. بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نمایند. گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی جهت
محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها با هم می‌آورد. دوستان عزیز، آبشوی با صورت پیریخا که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه به شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهمی باشد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آب، آبشوی با سرعت پیریخا و کاهش ذخیره آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند ده ساله آخر از 14,000 پیریخ تاجیکستان زیاده از 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است. تشبث تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها دستگیری همه‌جانبه یافت. طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل، همزمان 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخ‌ها جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال جاری میزبان همایش اولین بین المللی آید و حفظ پیریخ‌ها شد. چاره‌بینی مذکور با در نظر داشت آبشوی با سرعت پیریخ‌ها با یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک برای حل این مسئله تبدیل یافت. حاضرین گرامی، حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده. تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و برای ماندن همکاری بین المللی عملی شده می توانند. در این زمینه پیشنهاد می نمایم که برای حفظ اکوسیستم های ساحلی و بحری و منطقه های تشکل منبع های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی ارزان کرده شوند. اطمینان دارم که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم. рӯзҳои 8-9 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар ҳошияи чорабинии сатҳи баланд бахшида ба оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 ва дар доираи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус бо як қатор иштирокдорони ин ҳамоиши байналмилалии сатҳи баланд суҳбатҳои судбахш анҷом доданд. рӯзҳои 8-9 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар ҳошияи чорабинии сатҳи баланд бахшида ба оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 ва дар доираи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус бо як қатор иштирокдорони ин ҳамоиши байналмилалии сатҳи баланд суҳбатҳои судбахш анҷом доданд. аз ҷумла роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии доминикан луис абинадер корона, президенти ҷумҳурии арманистон ваагн хачатурян, президенти ҷумҳурии Коста-Рика Родриго Чавес, директори генералии ЮНЕСКО Одре Азуле, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид дар Токио Тшилидзе Марвала, дабири кулли созмони ҷаҳонии метеорология Селеста Сауло, мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Цюй Дюнюй, директори иҷроияи фонди иқлимии сабз Мафалда Дуарте ва дигарон суҳбатҳои самимӣ доир намуданд. мусоҳибон ба мизбонӣ бо муваффақияти Тоҷикистон аз нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе ва саҳми сарвари давлати мо дар пешбурди масоили глобалии обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо баҳои баланд дода
ба ин муносибат арзи табрику таҳният намуданд. соли 2024 созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10 солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034 қаднома қабул намуд. Ин қаднома аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Фаронса дар якҷоягӣ пешниҳод шуда буд. Дар доираи ин иқдом аҳамияти пиряхҳо, барф ва ях дар низоми иқлим ва гидрология, инчунин таъсири иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии он, табодули таҷриба ва донишҳои беҳтарин ба роҳ монда мешавад. Наврӯзчои Азизуллоҳ гузориш медиҳад. 10 солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 дар асоси пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Фаронса аз ҷониби Созмони милали муттаҳид 13 августи соли 2024 қабул шудааст. ин ва дигар пешниҳоди саривақтӣ ва чораандешии пайваста дар самти обу иқлим ба беҳбудии ҳаёти инсоният имкон фароҳам овардааст. ҳамин аст ки имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун роҳбари давлати ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ эътироф мекунанд. мақсади қабули қаднома пешбурди ҳамкории илмии сатҳи ҷаҳонӣ ба хусус тавассути баргузории тадқиқот ва мониторинги илмии алоқаманд ва талошҳои рушди устувор дар доираи захираҳои мавҷуда барои ҳалли мушкилоти марбут ба обшавии пиряхҳо ва тағйирот дар криосфера арзёбӣ мешавад. агар мо ба таърихи замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, бо ташаббуси кишвари мо зиёда аз 14 қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони милали муттаҳид оид ба ҳифз ва истифодабарии оқилонаи захираҳои об қабул гардиданд ва ҷумҳурии мо бо роҳбарии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои пешгом дар ҳалли масъалаҳои об ва иқлим эътироф гардид. бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишвари Фаронса қатномаи навро оид ба дастгирии 10 солаи байналмилалии дастгирии илмҳои яхшиносӣ қабул намуд. вазъи имрӯзаи пиряхҳо дар ҷаҳон нигаронкунанда аст. бо назардошти ҳамин дар қадномаи 10 солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ аз тамоми ҷонибҳои манфиатдор талаб шудааст ки дар ҳама сатҳҳо тавассути пешбурди фаъолияте ки ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи 10 сола ва аҳамияти пиряхҳо, барф ва ях дар низоми иқлим ва гидрологӣ, инчунин таъсири иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии он табодули таҷриба ва донишҳои беҳтаринро ба роҳ монанд. дар арсаи байналмилалӣ омӯзиши равандҳои ташаккулёбии пиряхҳо, умуман қабати криосфераи замин ба таври шоиста ва мукаммал омӯхта нашудааст ва ин метавонад ки дар оянда барои ба нақшагирии стратегию идоракунии захираҳои обӣ мушкилот эҷод намояд. пешниҳоди эълон доштани 10 солаи байналмилалии дастгирии илмҳои яхшиносӣ ҳадафҳоеро пайгирӣ менамояд ки онҳо аслан ҳадафҳои илмӣ ҳастанд, ҳадафҳое ҳастанд ки дар маҷмӯъ тамоми криосфераро фаро мегиранд, яъне ки дар баробари омӯзиши пиряхҳо, минтақаҳои яхбастаи доимӣ, барфҳои абадӣ ва равандҳои вобаста ба пиряху яхбандиҳоро фаро мегирад ва ҳамчунин дастгирӣ намудани муносибатҳои байналмилалии илмӣ дар самти омӯзиши илмҳои яхшиносӣ равона карда шудааст. бо итминони комил метавонем бигӯем ки дар заминаи татбиқи амалии ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳонӣ метавонад ки як таҳқиқотҳои илмии густурдаро дар самти омӯзиши пиряхҳо роҳандозӣ намояд ва дар ин замина барои арзёбии ташаккулёбии минбаъдаи равандҳои криосфера ва ташаккулёбии захираҳои об нақшаҳои мушаххаси рӯйдаст дошта бошад. соли 2003 солиёби тоза, солҳои 2005-2015 10 солаи амалиёти об барои ҳаёт, соли 2013 соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об, 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ташаббусҳои асосии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад.
дар шароити дигаргуншавии иқлим ва раванди ҷаҳонишавӣ агар аз якҷониб ҳамовозии ҷомеаи ҷаҳон ба ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нуфузи рӯзафзуни давлат дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат диҳад, аз ҷониби дигар Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол дар раванди дигаргуншавии иқлим барои таъмини ҳаёти осудаи башарият нақши муҳим мегузорад. обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳою ҳаёти инсоният зарари калон мерасонад. дар чунин шароит қабули 10-солаи байналмилалӣ амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 ҷомеаи ҷаҳонро ҷиҳати пешбурди ҳамкориҳои илмӣ тавассути гузарондани тадқиқот ва талошҳои рушди устувор барои ҳалли мушкилоти марбут ба обшавии пиряхҳо ва тағйирот дар криосфера муттаҳид мекунад. наврусиҳи азизулло баҳодуристам, душанбе, ахбор. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. ҳамкоронамон шуморо дар нашрҳои минбаъда бо тозатарин хабару гузоришҳои рӯз ошно менамоянд. хайр, бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.